Malo Vavau High School. Famalo ke koriskelana. Kata ke kau ofisa na mo frahoko fatongia i triple jump. Puna site pu. Kata ki fema weola. Oi puna al junior girls. Hufanga tai pe nga i tala whatapu. Ka koe ko ngā wai ni aho hono wa i hoa whai whiawhie ni. Ka koe aho tua pure lulu ia. Aho tua pure lulu ni honga fulu maa wha ia maa asi. O e tau tau whanonga ia. Ka koe sipoti hono whango fulu maa wha. Me ngahi ako anga, me ngahi korisi. Pepe ke ngahi ako loto loto e pure anga. Me he vai whanua wawa u. Tau uno mai he hoa whai whiawhini. Loto ngā teu teu he taimine e tau whanau sipoti. Ke whakahoko whanga tonu atu. Ai he tolo. Ai ko he tolo mita e te au weni. He tos mita te au pe mai mita te au hongo fulu. Ai ko e event ko ni na e i he ngahi hiti ia ane whiawhi. I he ngahi hiti ane whiawhi pe ko e final weni. E ko e final weni o e he tolo mita te au me mita te au hongo fulu. Ai ko lotonga whanawhano whatu ai kau sipoti i hono tari ui. Pepe foki ke whailonga i o ngahi hingoa. Ai ko e tō mai eni o e hoata hoa whakai whiawhi. Pia o mui mui au pito ai komiti sipoti a awawau. Ki he taimi. Ai he ripoti ko ia o e ripoti ko ia i he ngahi iveni. Mahino ko toi wanoa ki he ua. Oku hoka to ai he tolo ko eni. Ta koe final o foki. Pia i he time tatau. Oku kei whakaongo be mo ngahi field event. Ka koe ngahi whiauhia i he loto mala e. Pia ia whiawhia ke whakaongo atua ke nau tolo ko ta pe. Ko nau loto whia maari ke nau sponsor. Kau sponsorship i he tau whamawhola whahatonu i Radio Val 5.5 mai whaimap. He foki ki he live streaming. I he live streaming i he tau pesi Facebook. I he Broadcom FM 87.5 broadcasting. Whamaro lahi ki he whafafonga wharearea. I he wawau tahauno. Wawau tahauno. Ko e ona po tō ke tāwea mi waske la atu. Ke mo e wahe ngā whiri wawau tahauno i homo ofa mai ke whapaanga e whamawhola whahatonu koni. Ka koe spoti mo whiauhi ni a ngāhi korisi. Tuka in the college athletics sports i he wahe whanua wawau. Kai ngatai koe whawhonga wharearea ki wawau tahauno koe ek minister ia o e whakatau potunga o e whakatau aki. E pēhei fōki ki wharakalaka whaekonomika whaloto whanua. O nau moe nau potu ngā ue, nau ofa mai pia moe poupou ki he whamawhola whahatonu e tau sipoti. Mehe mala e niponi i wawau. I he taim tatau pēu kai e whamalo whoki ki he whawhonga wharearea, ka koe tokoni pare mia i a tonga. Ona po Samiu kuita Waipulu. Ona po Samiu kuita Waipulu ni ngau teke au taki mai. Ka aku iai pe ai amanak lelei. E koe uhi ko hona iwi ia pia mai wahe whanua. Kia ia whiwhialahi ki whaonga me. Ai whamalo ki a Samiu kuita Waipulu me he wawa o hongwhulu mani maa. Pia me he whoki ki he kandidati whikaua i he wawa o tawha teu o i whirisi i. Ofa mai ke au taki atu mua pia mo e whamawhola ki a te ngau tolu he ngahi wahe motu.
tau te whito ki o te motu lalo. Ka koe ngahi o te motu ia o e whaiwhanua mama u. Ka koe si one whataua hala tanu. Te uene whirisi i ki he waha ngā whiri o wawa o tahawha. Iai moe whamalo ia. Te pire ai hau eiki. Iai whakai ongo eiki no pire. Ka koe whafufonga hau eiki ia me mei he whaiwhanua wawa u. Koe lo tui a fitu pepe whakai lo tui la kepa. Ko iai bea manaki au mai bea moe ofa. Moe poupou mai ki he e tau whanau. Neonga u teke au taki mai. Aia koe whafufonga wharearea bene taha ua taki mai. Koe whafufonga wawa o taha ono. I he poupou mai ki he kau spoti mo tare ni te tau whanau. Iai whamalo lahi ki he panke langa whalangalaka. Panke PSP. Panke MPF. Rowan Finance. Car Senf. Moi Auto Senf. Ana te Vunga Limited. EM Jones. Potungau e Maydeck. Esiau la Furniture. Whakatoma fi Finance. Wharepaanga. Ofisi kovana pepehe ki he kautaha TCC. Pea mo yuko tā katoa. Kataki o kuiaia kau track stewards i loto. I he lolotonga ni wai ai. Mo mea whai. Mo vete mai. Ko mau mai. Mau mai ai final e mita e te au. Mo uno mai e kai te mo lava iau. Mariela. Ko sia peka si ka tolu lan mori ho lam mai. Io ko te wini ki he final. Ai Mitchell Kells. Ko final on ke ta wo mo ki tonga lahi. I he mita e te au. Mitchell Kells i he mita e te au. Teu mai ai kau whewhine e koe ni. E tolo mita te au. Maria tatau ko iskelana. Sini baha tau waka vai kolo luaki. Lo sarima lahi ngano ko istai lulu. Apisaki si hoi vai kolo luaki. Fungani hea si mote ko iskia ngotamaiki. Te teo ke tuane mai. E koe ngahi hingoa na. Ko whaikai e wakai. Oni o maa pai whana. Lere mai kau, toka mai kau lere koe ni. Ai au kai ai kamatai a ko i kai totonu ko whehalaki ia. Ia koe kamata koe ni koe 4 start, pe koe kamata o ko whehalaki. I kai tomu ai me pa ai mea whana. Ka koe mea whana wawa au whakeni. Koe whai whau ai ua. Ko si toki i whakatahai. Pa whana tuku mai kau lere koe ni. Leini tapotu ilo tōkia meri whisiring tapu, whikaua taki mai e whakolo uluaki. Aia koe korisi ke la nanu whalaka mai a. Hu mai pa me ongo whakolo whakafonga ia pe mehe, ongo whakolo uluaki lo ua. Hau mai ki he tolo whakausi. Puna mai a tahine mehe ke la na. Whikaua mai ai korisi tailulu ia. Whalaka mai e korisi tailulu ia whikaua pia toki whikatolu mai ai whakolo uluaki. Aia koe me tari koula ia. Metari koula be mo siliva be he foki ki he metari polonise. Aia koe Maria bito ia o mai ki he tepi. Ako kai foki ha mea whaita ia ki hanga vete ki ma Maria o mai ki he tepi. Kau oku ia ia kau ofisiare ia. Mai no kau tangatai ni, mai kau whewhine. Fu matao tao bito e nau wakai ki hono to'o ai whika ulaki, whika ua mo whika tolu i he taimi ko nau whihi tuu mai ai ki he tepi. Ai a koe tepi koe onga fo i lau whaupe. Toki whakatontonu i whai ki he ngataanga o he tepi. Mau atu ai whailonga whukahini me he te pi unot ki he kamataanga
ai o hoko ni ki junior girls pa fana tuku mai ka le ko ni puna mai ka o fefine he tolo lo ki he tolo fika o taki mai va high school ai o ki i hono tua ko skela na puna fata mai ko skela na i ha o mai ki he mita ni manoa ha o mai ki mita fa no na ki ma va mai va high school ya i o na puna fata mai he tolo fika o si le mai ke te pi ofi mai ai te pi o ki mai ko skela na ua va high la tolo mai mai le fihi si uri ku tapu ai a koe mari au pito ai tuku mai he whanau fefine hiki pe koe junior girls ka koe tekniki fuke he tolo i he pelu e wa e pia me tonu koe ia o e waha a he tolo honorere i pia mo ene tuku mai he ene puna pia pe he foki ki he oma o pito honorere i mai ngahi waha a he tolo ai au ki ai kau fefine he ni ki ai a manaka lelei ia ki nau tolu ia i he teu koe ni o sipoti ki he vai whanua tonga tapu tai mi tatau ko maua tu fuka hina hina pe me he te pi fuka hina hina pe me he te pi ai au koe intermediate girls pa whana lere mai taki mai whafonga pe me he korisi ke lana ki hono ta whaki ai korisi tai lulu me rinta pot ki loto ka ku whalaka mai ba mo e na ka malunga va o ia pe pe ke korisi mai fihi nau puno whata mai he tolo whakaosi ofia tai pe te pi ulake o take lana ua korisi mai fihi pe toki tolu mai ai ako malunga va o ai ako ngahi final o koe ki toi lau taimia koe final koe au ki he te pi koe au ki he te pi o ku metari koulaia metari silva pia moe poloni se ka i he taimi tatau pe o ku moho pe ka o officiali ke he vahe ko ia ngahi metari tare ni ti foke nia o e ka officiali ko ni ko mit spoti ko ni va o ki ono vete ki mamari hange pe ha video ia e nau whakau pe me nau wakai mai ki he a ko ia ki he te pi ka ko e te pi ko fu lai lo fau pe ma ko lai lo fau ni pe me he la fau o mai o hoko ia ko te pi o e ahoni pe toki fu mi ai ai ulaki ua pe mo e tolu i o ke ngawe te pire kau whamau ki hono whamau popo ai me tari koula siriva pe moe polonise i taim tatau pe ko intermediate girls nau la vai tu ki nau tolu toe ni ai senior girls o ka i he rononga ni hu mai ai midget boys ko ui foki e hiki e tau he tolo a tau tolu e hiki ai he tolo ia junior boys whanau tangata iki pai whana tuku mai kaurere ko ni as mai me he tawhaki i loto maari ko e korisi ke lana to e whawhonga i e taha korisi mai rifi ko toi tupe turi mai whikaua mai korisi mai rifi whikatolo mai vai kolo ua as mai mi loto vai hake ia puna mai he tolo whakaosi ulaki mai ke lana ofi mai ai te pi o uluaki ko ki tama ko ia me korisi mai rifi na e humu ko ia i he tolo i loto ne toi turi mai pe i he reini tau potu ia ki tu a o mau ai me tari kola lere mari e ko pau reka ia na e humu ia to ko ia he tere he hotel i loto e toi tu pe o turi i mai o mau mai he toi mita ne ma o hofi mai ai pe ai te pi o hoko ai me tari kola o tui me ko whanongo mai ai ngahi komiti sipoti mo ki nau tolo e kau sipoti me he ngahi korisi he ngahi vai whanua i tonga tapu ka mai funga whanua i eua o tō hapai ki he whamawhola whahanga tonu ko ni me he whiauhi ai ngahi korisi e vai whanua wawau ka ko nau teu eni ki he sipoti lahi a haua e pereri ki aho ni maa mau atu whainina tu ai te pia mau maria te pire kau whamau ke mahono taimi i ko ia o
Lere mai eni ai junior boys. Kelas tangata iki eni. Kelas tangata iki eni unau teu ke final. Ulaki ua moi tolu ke ngahi me tari hoko ia hikoula siliva pia moi polonise. Ma watu ai te pi fuka hina oni o ma pa fana. Lere mai ka ulere koni haua ia fa me ke korisi mari fisuri tapu taki mai ai loto I he loto ngai fika ma ke lana ka mai va he hifo. Me he puna mai he tolo ua. Puna fata mai he tolo fa o si me o fala ka ke lana. Ha mai ke te pi ua mai korisi mari fi patu tolu mai ai va he hifo. Maria pito. Maria pito ahono taimi I mai he whafofonga me korisi ke lana ai me tari koula. I he toe ai he tolo e ua. Mahino ko toki tonu mai ai taimi hono vai ki he ongo he tolo wha mui. Pe mone hifo ko ia he tolo wha o si ohofi mai ai pe ai tepi. Ohofi mai ai tepi. Mao ai me tari koula. Whikaua mai mai le fihi. Kaike, koe whainolo ina au Open Chaos, pe kalasi fefine. Kalasi fefine lalahi au pito eni. Whainolo ai Open Chaos. I he tolo mita e te au. E koe he tolo ai Open Chaos. Ai au ia e whafafonga e taha. Whafafonga e ua pe me hea ko ma alunga wabau. Ma ukawa loloma pe mo orikia beleika. Whafafonga e ua pe me he korisi sangata pitelo sanga. Pae whana, tuku mai kaurere kani toko tolu pe. Korisi ke la nai loto, ki he ongo ta whaaki ai ongo wabau hai. Ongo whafafonga ani me wabau hai reni tau potu ki tua ai. Au ma ke mita ni manoa nau puna whakataha mai. Ke lana ka mai wabau hai. Au ma ke toe he tolo no ua. Puna whakataha mai pe. Au ma ke he tolo whakausi. Ma wahe mai ai whafafonga wabau hai. Me tari koula ma wawau hai, me tari siliva mai korisi ke lana, pe toki me tari polonise, ai whafafonga me he ako maulunga a wawau. Maria bito, taimi mai he whafafonga koe ni me he wawau high school, na mata tatau mai pe, mata tatau mai pe hono tuku mai, I he ngahi he tolo. I he ngahi he tolo, toki hifo I he tolo whakaosi. Ohofi mai ai pe a tepi. Ka taha whuke ngahi nau te whito ia o he tolo. Ko hono he tolo ia ai whunga he tolo, o ikai ke whu wā mamao. Pe mo sino e tangata. Kau ia he whawawa tonu ai taimi. Tuanga mai kau lere koni. Asi mai ai mari fihi pe me ongo whafonga me ke lana I loto. I he reni tapotu whikaua ki tua. Uia ai whafonga me ke lana. Puna whakataha me whafonga me mari fihi siruk tapu. Ulaki mai siruk tapu. Whikaua mai ai korisi ke lana. Ta wau mai ke he tolo whukua whakaosi. Puna whakataha mai he tolo whakaosi oku me tari koula ke lana. Me tari siriva. Pe a toki me tari polonise mai a mari fihi siriku tapu. Ai he tolo mitai te au. Ai kona wau mai ki te pi. Toi kau pepe mo ongo whafafonga ia me ke korisi ke lana. I he oho ware mo na whiawhia. Oku na me tari koula. Pea mo me tari siriva. I he lotongani oku hiki ake tau he tolo. Hiki ake tau he tolo. I he tau whiauhi. I he taim tatau pe kua o mai pe mo e risi o kau whaki me tari. Aia koe kai me tari eni o e aho ni me he field event. I he tolo te skasi me Midside Chaos. Me tari koula Maria tau whou.
Ai ko e Midget Girls me tari koula Maria tau fo me korisi ke lana. La sini tonga tu me vai hi fo me tari siliva. Me tari polonise patiola havea me korisi ke lana. Ko tolo Tiscasia Junior Girls. Tolo Tiscasia Junior Girls me tari koula alue ke korisi ke lana moana kolo. Makereta latu me vavau high school mo me tari siliva. Mosiana mau me he Tami he Tailulu College. Aia ko e Tiscasia Junior Girls. Ko e me tari polonise me Tailulu College. Ko e mosiana mau. Puna loloa me long jump Junior Girls. Ulu aki me tari koula ko vika tui vailala na mahanga na mo tala noa waka. Aia ko vika tui vailala be me he maire fihi siluk tapu. Be he foki mahanga ia be mo e korisi ke lana. Me tari siliva ve kia ne pepa vahe kolo ulu aki. Mo e me tari polonise o mahanga ia viola manu. Vahe kolo ua pe mo e vavau high school. Se iau te hafoka. I he high jump puna maalunga senior boys. Me tari koula mo seti taufa me vavau high school. Me tari siliva me sketi mailangi. Me he korisi ke lana. Me tari polonise ko fotu tonga me he korisi ke lana. I he high jump intermediate boys. Me tari koula avea ki he korisi ke lana flanke te kafa. Ko Jeffrey Tupou me he marifi siluk tapu. Mo e me tari siliva. Me tari polonise ko Samsoni paongo me marifi siluk tapu. High jump open girls. High jump open girls ave me tari koula flanke te kafa ki he korisi ke lana. Jeffrey Tupou me he marifi siluk tapu pe ki he me tari siliva ia. Me tari polonise ave Samson paongo me he marifi siluk tapu. Tolo shot put a intermediate girls. Ko shot put a intermediate girls. Toka se hua hulu me tari koula me vavau high school. Aiona kata South Pacific. Me he korisi ke lana. Mere tini fifita. Mere tirini fifita mo me tari polonise me he Tailulu College. Puna maulunga intermediate girls. Ilaisa ne waka me ilau me he korisi ke lana. Aia ko lere mai a kaurere ia koe ni. Lere mai na tolu ia o toi ki tuu he toi ai he tolo e tolu. No toi ki tuu na tola o toi ki sio ai na tolu ki mui ke ifi ai mea ifi. Ka kupe he kau ofisiare. Kamata ai pe o lere ai pe au ke he te pi. Aia koe fofua lao fo ke fonuani na tohia I vavau. Koe mea isi o ngawe aki, koe ngawe aki pehe kau stata. Owa tuke toi puhi e koe hao mea isi. Hela ia e tau whanau he lele. Aia koe ai koe final mai koe ni. Tuko o bau lau pisi, mo bau lau noa. Te hela ia e tau whanau he lele. Ai e toi whafoki atu ai kau whainolo ia koe ni. Whafoki atu kau lere ia koe ni ke nau toi lere mai. I he whainolo ia koe ni. Kaike, hoko tai pia nai. Whainolo nia I he open poise. Kaike, e toi hiki. Tau whainga ke tau laka ki mua he whakarakaraka ke te ke tau waki tonga eiki. Toi hiki tau he tolo tu hanga mai open poise pe mo senior I he lo tongania. Ka koe nau tolo ke intermediate poise nau tolo e nia. Ai ako ki nau tolo e ni te nau toe lere I mai.
Te nau toi rei mai ai whainolo ko ia i he tolo mita i te au. Ang mahina i hokat ki he open. Malo. Ai hokat ki he open. Pia lere ai sinia. Pia te whafoki ai tau he tolo ki he level ko ia ku whiauhi ai intermediate poise. Te teo ke tuange mai, whainolo ai open poise. Ai a koe whainolo o ku kaki to e lau taimi. O ku lau me taimi ko hui koe ngahi rea koti. Ka koe uraki ua mo tolu o ku to'o me ai. Ai me tari koula, me tari siliva, pe me tari polonise. Ai a i he whiauhi mai koe ni ai intermediate. Toi whakafoki atu ia. Ai au toi whakafoki atu nau tolu ia ke nau toi lere mai. Ka te nau ki i maha lolope. Ke lame lere ia e whiauhi ia ai senior boys pe toi holoki foki. E toi holoki ai mo e he tolo ia. Ki he intermediate. Koe koe ki whiala ki whakateknikare koe ni. Ai a koe tuu ia tau whiauhi i he whiawhini. Koe hiri pe whainolo koe nei mita te au. He tolo mita te au. Tau hanga ta tolo ki he whainolo ia o e lere fuka takai taha pe koe 4x400 relay. Ka koe lere whainolo fuki mo ia. Lere whainolo fuki mo ia. Pea koe rewa ia o e ngahi track event. O e ngahi track event ki he ahoni. Ai koe taha fuki ne ngahi lere maari e. Lere fuka takai taha. Fuka hina tu. Whailonga tu ai fuka hina me he tepi. Mau mare mai. Ia o te ke whailonga mai pia mo e starta. Aku malu lele au pito e mala e niponi. I he apia ko maalunga wa upa whana tuku mai toko tolu koni. Maino koe open boys. Koe me tari koula siliva pia mo e polonise ni. Taki mai marifi. Whalaka mai ke lana ia. He au maki mita ni manoa. Laka mai a ke lana. Turi mai marifi he taimina. Puna mai he tolo whakaosi. Au mai ke tepi ofi mai marifi. O me tari koula. Me tari koula koe marifi silik tapu. Me tari siliva mai ai korisi ke lana pe toki kafe mai ai. Pe mo e ako maalunga a vavau i he polonise. Maari a bido no taimi i mai. E matapuri ko ia me he marifihi silik tapu. Ai he tolo e ua whakamui o ne whakalaka i mai ai. Ai whafufonga koe me korisi ke lana. Ai koe ia koe talanoa ki he nau o he tolo. Paupe koe he tolo ko te whakalaka i tere i pe. Ko te whalaka i pe. Pea i kai ngatai. O ko mui pea wa e mba mui ni ma. I he hivi malohi ko ia o te rere. Whafofonga pea me he. Korise o tamaiki. One tui nau vai. Toi holoki foi ni. Ai he tolo ia ki he kau. He tolo ai senior boys. He tolo ai senior boys. Ai aku veipa mai ai kau tangata ko ini ai aku Painolo ai whanau tangata lalahi senior boys. Reni tapot kiloto ke whawhonga me koris ke lana waba o high school le ni whikaua. Reni whikatolo. Ai aku ia korisi ke lana. Hange ki he tau whamafola ko e Tony manai. Ai aku e whawhonga me koris marifi. Reni whikaua ia ki tua.
Kake. I he lolotongani maua tu ai te pire ia kau whamau. Maua te pire kau whamau me he te pi. Whanawhanofa mai e kau whiauhi ia ki hona o ngahi mā ka tataha. O te kolosi alo lopo taha. Oni o māka. Taha ni ngahi iwe ni maari au pito ai Fe lova i mai ki he te pi. Pā whana. Tuku mai kaurere ko ni. Asi mai e whawhonga me korisi mai riwhi. Loki puna mai ia. Longa ni taki i mai whikaua mai e korisi kelana. Hau mai ke mita e nima noa. Puna mai e korisi mai riwhi ia. Whikaua mai a wawau hai. Kaku unu mai wawau. Turi mai hau mai ke he tolo whaka osina. Lova mai ai. Ofi mai ai. Ai te pi. Ulaki mai e wawau hai. Whikaua a mai riwhi. Toki whikatolu mai ai e korisi kelana. Ai ako e... Metari koula, metari siliva, ja moi polonise. Maria pito ai fua i mai he kau whiauhi ai he tolo whikaua mai he tolo whamui taha. Ai a koe nau hifo pe ko ia i he tolo whakaosi o tūtu ulu mai hofi mai ai pe ai tepi. I he fo iwi mālohi ko iau nau whanonga mai mo ia. Koe whakamālo lahi ki a luke sai nai he lotokolo no ne iafu. Nau hanga atu e whakoloa lahi ko ia ki he aptanga polisi loto ne iafu. E pe foki ki he hotele lahi i loto ne iafu. I he poupou mai ki he teke mono whakari ari atu. Ai tare niti o e whanau me vai whanua wawau. Mau mari atu e tepi. Mau Maria tu ai tepi senior boys ai aku whiauhi mai ai toko nima ongo whawhawhonga toko ua me he Vavau High School Leni tapot ki loto ka Vavau High School Leni whika ua ki ai Mairi Fisirik tapu Tailulu College leni whika tolu Mairi Fisirik tapu hono ua Leni wha ki topo leni tapotu ki tua whika ni maia o kai whawhawhonga whika ua me he ako maalunga Vavau Kaike, tuke ngahi maka pāwhana, tuku mai kaurere ko ni. Puna whakatama pe he tolo laki, he tolo noa, mawahi mai tai lulu ia, he taim tatau, au mai ke mita e nima noa, he lotongani. Oku whiauhi mai ai, a maire fihi. Taki mau maire fihi taim ni, au mai ke he tolo whikaua whamui puna mai he tolo whakawasi, whikaua mai e tai lulu. Ulaki a maire fihi, ua tai lulu. Toki tolu mai ai Vavau High School. Kone lava ia, ai whai nolo, he tolo mita te au, tamanita te au hongo fulu. Ai a koe intermediate poise ni ko nau tolu ia na te whakafoki. Ke nau toe whiauhi mai. I he hiri ange ai nau whiauhi ane nai ange. Ko iwi mai ai me aifia. Iwi mai ai me aifia me tua. Ko tua ia kaurere ia. Kaike, koe taha whake ngahi nau maari ia. I he whiauhi koe ni me he lolo ahalai walu. Fotu tonga, palangkete kasa. Ayona kata, ilai saane wakameilau, malia takau. Aku kehe ake pepe, aku kehe atu. Ai ngahi whiauhi ia. Ono whahako koe ni spoti kono whango fuluma wha me he waifonua Vavau. Palangkete kasa, te mosita leki otu houma. Aku mahino koe ia ngahi amanaki lele ia. Manaklele lahi ki he tau whanau spoti me waifonua Vavau. E koe kamata ne nau teuteu. Pea mono ui atu ko ia. O e ngahi hingoa mo e ngahi tini ko ia. Ke nau whanonga atu. Ke whawhawhonga waifonua Vavau. Ke spoti lahi e whakako ia i tonga tapu. Mele tilini sisita. Korianita tupou. I he ngahi field event, rotonga whahako whake Tiscasia Open Girls, Tiscasia Open Girls, pepe whake puna loa, ai ako long jump, intermediate poise, whatahai mo e high jump, ka koe puna maalunga ia, ai senior girls.
e loto ngā whahoko ia I he loto malai he loto ngani. Ka koe tolo tiskasi, koe tolo tiskasi, whari ari ai kau tangata pe mehi, koe senior poisi. Aia koe senior poisi. Ki malolo mai kau starta, sia tuku teu ia mea whana, koe mea whana e nuku wha no ngahi mahafu. Aia koe waa papa whaua e ua ko si toki iki ai la I ono taha ko si tere ia. Tere le ia ke pea maurere ia koe mea whana ia. Aia ku kau whoke ngahi mea whana ko ni he tolonga. Whatolonga ia ka uha pea ka pau e laa pea ku aonga bito ngahi me whana ko ni me lola halai walu ka koe maka ia tuki he mea ofa koe mai kuna whaki ke ko bitsi poti ko mea whana ko ni na ngahi mai ia me he kalapu palamata na ngahi mai me whana ko ni me he kalapu palamata me makawe e tu manono. Unu mai tau ngahi iveni, toe ni a iveni whakaosi. Ka koe lere fuka takai taha. 4x400. O te pea e whakamalo lahi. Ki ngahi business koe ni I he lolo halai walu. Ngahi panke ono katoa. Tonga Development Bank, koe panke langa whalakalaka tonga PSP, moe MBF. Kawat gaya Rowan Finance, Carl Cent, Ana Te Wunga Limited, EM Jones, Potungau e Meidek, e Siaola Furniture, Whaitau Mafi Finance, Potungau e Paanga, moe whare Paanga I lolo halai walu. Te poki ki official ko wana. Wa malo lahi ki kautaha whetutaki atonga TCC mo yuko tā katoa I whawhainga maari o e whakamafola whangatonu ko ni me malai ni poni te mei wawau lahi I spotia kono whanga fulu maa whang tau kau whatahai I he lolo tonga ni whawheki mo tolko tapia mo wakai mai I he tau retio walwhitu po ni mai whaema Patawang e pia ku ngolele yatu pia toka maari e ngai mea no kata pia mei apina. Wako pia ngahi ngā whatongia mo whanongo mai ki e tare ni te o e tau whanau. Koe wakai koe ki aho a pongpongi koe aho tolu ia. Koe aho sipoti ka koe aho whalaite ia. Hongo fulu maani ma o mahina maasi. E whaosi ai whainolo o ngahi I veni. Tau te whito ni ki ngahi lere maari I he mita te au, lere whuka motu. Kataki pe koe kole atu. Koe kapate ke whakatongai mai whetu kon kou iai, koe le kaine o kutangi, koe ui, pe ko whee ne whae, koe o mai pe me kau polisi. Kataki mai whae o atu o re ka, koe o whae ne tangi. Ka ke hau poto, he kai o atu o re ka pau ke hau totongi, mau hela no tauhi. Toi whokio hau fo. O mai me hapai mari ake whanau. Ke hao moho mo ua anai, Iyo koe katoa ngā mono tutuku. Whakaongo atu. Pau ke malu a pito. Tokanga kina tau whanau I he ngahi area pehenito to te whito ki he whitu ai kakai. O ku kehe ange pēa vai whanua wawau ia e nā ue I holo. Ai ngahi I veni pa me ngai whatongia ko ia. I he uai aho ene spoti whakorisi. Te watai pēia ki he lere whuka takai taha pe koe 4x400 relay.
ia i he 4x400 relay. I kamata pia me he intermediate girls. Hoko dai ki he open girls. Pia whakafoki ki he senior girls ko e reverewa ia e hau e ki whawhine. He tau whanau tangata. Kamata pe i he intermediate boys. Whainolo i he, ai koe lere koe ni koe whainolo pe eni. Koe lere koe ni koe whainolo pe ia. O i kai te iai ha hiti ia. Ai koe uraki ua me tolu i he tau lere takai taha. I he lere fuka. Koe metari koula i pe ia. Siriva pe moe polonise. Ai ka lava pe ai ngai whatongia koe ni. Lotonga no tātānaki mai. Ki he loto malaya ki nau tolu koe ni unau mau metari. Nau tolu ia unau mau metari he watani. Unau mau maria mai. Ki he tuunga. Uraki ua moe tolu. Pe foki ki a whane moe ka u whewhine. Pe mi he mamau high school ke whaki ai ngahi metari whakalanglang koe ni. Ki he metari koula. Siriva kau mai polonise. Kole peke u whatapu pe mo kau pule ako. Ka tau whahoko ai whaki metali. Hono tolu. O te au sipoti hono whaango fulu maa whaa. A ngahi ako anga korisi. O i wahi whanua wawa u. Ko kole peke u whawhe i kau pule ako. Ko uhi ke mou whoaki. A ngahi metali. O e ngahi whi auhi koe ni kua lava. Ko event uluaki, ko tolo Tiskas. Ko Tiskas Pro and Midget Girls. Uluaki pe mo ikoula. Foaki a kia malia tau fo ou. O kolisanga to petelo sanele. Ua pe mo siliva. Lasini tonga tua. Pe me vahe hihifo. Tolu pe mo polonise. Patiola havea. Kolisi sanga to petelo sanele. Kataki, uluaki pe mo ikoula, maria tau fo ou, kolisanga to petelo sanele. Ua pe mo siliva, la sini tonga tua, vai hifo. Tolu pe mo polonise, patiola havea, kolisanga to petelo sanele. Malo puno. Tolo Tiskas, ai junior girls. Whanau whiwhineiki, uluaki pe mo ikoula. O ku aveia kia moana kolo, kolisanga to petelo sanele. Ua pe mo siliva. Makeleta la tu, Vava'u High School. Tolu pe mo polonise, Mosiana mau, korisi tai lulu. Malo puno. Koe long jump, puna lo loa, ai junior girls. Uluaki pe mo ikoula, o kuyaye mahanga. Vika tu i vailala, korisi engo tamaiki, pe mo tala no avaka, korisi sangato petelo sanele. Ua pe mo siliva, o ku aveia ki vaikolo uluaki, e ane pepa. Tolu pe mo polonise, o kuyaye mahanga. Viola manu vai kolo ua. Pe mo sei au te hafoka. Ako maalunga au vavau.
Malo puno. Koi puna ma alunga. High jump. I senior boys. Uluaki pia moi koula. Aveia kia seti taufa. Oyako ma alunga o vavao. Ua pia moi siliva. Siketi mailangi. Kolisi sanga topetelo sanele. Tolu pia moi polonise. Fotu tonga. Kolisi sanga topetelo sanele. Malo puno. Koi puna ma alunga. High jump. I intermediate boys. Uluaki pia moi koula. Aveia kia falanke te kafa. Oi kolisi sanga topetelo sanele. Ua pia moi siliva. Jeffrey tupou kolisi ongo tamaiki. Tolu pia moi polonise. Toi ave pe moia ke kolisi ongo tamaiki. Samsoni paongo. Malo puno. Tolo shot put. I intermediate girls. Uluaki pia moi koula. Foakia kia toa kase hua hulu. Wako maalunga o vavau. Ua pia moi siliva. Kia ayona kata kolisi sangato petelo sanele. Tolu pia moi polonise. Mele tilini fifita kolisi tailulu. Malo puno. Koi high jump. Punama alunga. I intermediate girls. Uluaki pa moi koula. Ilai saane vakameilau. Kolisi sangato petelo sanele. Ua pa moi siliva. Korianita tupou. Kolisi tailulu. Tolu pa moi polonise. Apikale mafi. Vavau high school. Malo puno. Lele mitai fangeau. Lele mitai fangeau. I meet your girls. Uluaki pa moi koula. Aveia kia Fatima Simote Vaheloto. Ua pe moi siliva. Kalisi mafi Vahehihifo. Tolu pe moi polonise. Malia takau. Kolisi sangato petelo sanele. Malo puno. Lele mitai fangeau. Junior girls. Uluaki pe moi koula. Emeline sau kolisi tailulu. Ua pe moi siliva. Talanoa vaka kolisi sangato petelo sanele. Tolu pe moi polonise. Helena finau Vaheloto. Malo puno. Lele mitai fangeau. Intermediate girls. Uluaki pe moi koula. Losaline Wolfgram.
Coliseo o Tamaiki. Ua pe mo siliva. Iunisi la taipangai. Kolisi tai lulu. Tolu pe mo polonise. Langakali tangi. Kolisangata petelo sanele. Malo puno. Delemita fangiau ai fanau fifinelalahi. Senior girls. Uluaki pe mo koula. Lucy tau fo ou Coliseo o Tamaiki. Ua pe mo siliva. Anapongi ako mama anga. Tolu pe mo polonise. Tau fa to fohe vavau high school. Malo puno. Delemita fangiau. Open girls. Uluaki pe mo koula. Tatiana tai Kolisangata petelo sanele. Ua pe mo siliva. Uluaki ohi ako maalunga vavau. Tolu pe mo polonise. Muni fili Kolisangata petelo sanele. Malo puno. Lelemita e fangeau Mitchet Boys. Uluaki pe mo koula. Saya tu holoaki vahikolo uluaki. Ua pe mo siliva. Anthony Murphy. Kolisi sangato petelo sanele. Tolu pe mo polonise. Liva moaki te au vahehihifo. Malo puno. Lelemita e fangeau Junior Boys. Uluaki pe mo koula. Tangi mesi atoke vavau high school. Ua pe mo siliva. Vilimoli latu Tailulu College. Tolu pe mo polonise sione kolo. Kolisi ako anga mama anga. Malo puno. Lelemita e fangeau Intermediate Boys. Uluaki pe mo koula. Jeffrey Tupou Coliseo o Tamaiki. Ua pe mo siliva. Falankete Kafa. St. Peter Chanel College. Tolu pe mo polonise. Poasi moala. Vavau High School. Malo puno. Lelemita e fangeau Senior Boys. Uluaki pe mo koula. Titali Kolomalu Maile Fisi Ulikutapu College. Ua pe mo siliva. Seti taufa vavau high school. Tolu pe mo polonise. Samsoni la taipangai Tailulu College.
Malo puno. Koe me tali whakaosi. Oi whaki me tali koe ni. Lele mi tai whange au. Open boys. Uluaki pia moi koula. Aveia ke sitaleki o tohoma. Kolisi sangato petelo sanele. Ua pia moi siliva. Sione manakofua. Kolisi tai lulu. Tolu pia moi polonise. Kia viliami au whono kolisi ongo tamaiki. Malo puno. Fra malo lah ya tu ke puleako ke lana. Pia moi puleako tai lulu. Koe whakakato e whatongia. Oi whaki me tari hono tolu. Oi te ausi poti hono whanga fulu maa whaa. Mo ka taki whoki atu ke mo ngahi no whaanga. Malo. Whaongo atu eni ke kau pule sipoti o ngahi whale. Kau pule sipoti o ngahi whale. Koe tau track event te tau hoko atu ki ai. Koe track event te tau hoko atu ki ai. Aia koe whainolo. Oi lele fuka takai taha. 4 by 400 meters relay. Kole atu. Tukuange mai kau finalist. O nau kau. Kie lele fuka. Takai taha. Aia kau ki aia intermediate girls. Intermediate boys. Open girls. Open boys. Senior girls and senior boys. Koe toi pe tau track event e taha. Tukuange mai kau finalist ke na wamai ke marshalling. Ko hi ke whakakato e nau taliwi. Pea te tau whakakato le vaia. Whakaongo atu kau pule sipoti. Fia mau ki loto malae ai puna maa alunga. High jump ai senior girls. Tukuange mai e whanau se fine lalahi o nau kau. Ki e puna maa alunga. I loto malae ke whakakato ia he taimini. Kole atu ka ngai field events. Kua paupe ke whakakato. Pea tau tok mātu ku whakataha e ahoni. Kole atu ke kau pule sipoti. Tukuange mai ak nau tolu e kau finalist. Ok totonu ke nau kau. Ke lele fuka. Takai taha 4 by 400 meters relay. Ko hi ke whakakato ia. Pea tau toki tutuku le vahe ahoni. Ono mai tau ngahi eveni ki he hoa whai whiawhi o e aho ni. Koe aho tō pule lulu e ni. Tau kau whataha i me mala e ni poni. Koe aho hon fulu maa whāno maa asi ka koe aho ua e ni. Aho e ni hono ua o e sipoti. Ngai spoti whakorisi pe me he vai whanua wa au. Pe me he vai whanua wa au. Aia koe lere fuka takai taha. Koe eveni whaosi ea. Pea hange koe ia ko uiuia tu i he tau MC. Aia koe high jump ai senior girls. High jumps ai senior girls. O ko whainolo ia. Whamu ke whainolo ia ke kakato i lotonga. Whainolo ai intermediate girls. I he puna loa bega long jump. Aia koe tolo diskasi o ku lotonga whainolo ai open girls. Aia koe uraki ua pea moe tolu. Koe metari koula siriva moe polonise ia. Aia ku ui koe ni, koe hui koe puna maalunga. Toe ia ke whakakato. Pea ka launga ia i time tatau. E whahako rewa Iveni whakaosi, ka koe 4x400 relay.
Kei maa bobo pe ngahi tēni tio ngahi ako anga. Te tau pe mei he tawhaki whakatoke lau hahake ki ai ako maalunga wawau. Hoka ki ai korisi ke lana. E nau fia me moi whahoko e ngai whakai kai e aho. Hoko i whai pe ngai tēni tio mai re whisiru tapu. Whanonga mai i tawhaki whakahihi fō ki ai ngahi Government Middle School. I ngai ako lotoloto ia ai puri anga. Nga umai ai pe ki korisi tailulu. Pepe foki te niti ai matua tau whanau mo kina tolu wafe mai ki mala e niponi. I te niti whalanglangi o ku me atu ai whalanglangi a o aho. Ko e kovana ia vai whanua lot whatulolo. Kau ku whalanglangi mai ai kau puri ako. Oi ngahi ako anga. Wakai atu ko sentimita, 5 sentimita uhila. Kama toi ngā oi kau puri ako e ngahi korisi. Kunau whakakakai mai ai te niti o e whalanglangi. Whakalawalawa he rotongani ai ongo event lalahi e ua i loto malai he taimini i he field event. Ai ako e triple jump. Ai ako e triple jump. Ai whanau intermediate girls. Whanau intermediate girls. Kunau kau i he no whalawalawa atu ia i he dribble jump ko puna si te pu. I he tawhaaki peo ki ai pia mo e puna loa ia a intermediate boys. Intermediate boys. No kau mo kina tolu i he whakamaha atu ai ngahi field event. Kaku inga ki whoki pia mo e puna maalunga. I puna maalunga ia final ia. I he metari koula, siriwa pe mo e polonise. Ia ia whamalola ki he ongo whafafonga wharearea lorotonga me vai whanua wawau. Ia ko ataki mai e ofa pe me tangata iki whafafonga wharearea ki wawau tahau no. Ona bol toke ta miriami waske la tu. Te pe whoki whafafonga mai hao no wahenga ngā ue, ka koe wahenga whiri tahau no. Wawau tahau no. Ia ia e amanaki. Au taki mai mo ofa pia me wawau tahani maa pia me sa miu kui ta vaipulu. Kei whakangonga atu pe. Kei whakangonga atu pe tau re tio walfitu poini maa e whae maa. Pe ki te pire hau eiki, uki ai ai ngā whafafonga pia me he vai whanua wawau. Tui la ke pāka mai tui ha te ho. Ai ai whamalo ia whoki a luke siaina. Ko luke siaina i loto ne yafu. Ko taki mai ia. Ko e sia fwen ba ko muri eni ko ne fai fatongia mai vai fonua vavau. Pea ku fai e whakatala noa ko e toko tahani ko si liriu kakai i vavau. To e peke whiri wharearea ai aluke. Pea e whamalo ia heni ai ofalahi ko whakako mai. Pea me he potunga au e whakatau aki. Whalakalaka i ekonomika i whalotu whanua. Te pe whoki ki e potunga au e. Pea mo e Egg Minister ona po Dr. Miriami Waske la tu. Me potunga au e whakatau aki. O whalahi i he poupou mai ki he whakamafola o e ahoni. Kau whata whak me ngahi pisnisi. Ono ka katoa i he vai whanua wawau kuna au tapa mai. Te pe whoki ki he whafofonga wharearea. Ko kau i he veipa. Kau ia i he veipa i he teu e whirisi i ahua walu o e mahina maasi. Ki he wahenga wawau taha wha. Kako sione whataua halatanu. Pamalo atu e sione whataua halatanu. Ki he poupou mai. Ki he whakamoho whakaamu. Ki he autaki atu. Ki he ngahi wahe motu. Ki he otumotu lalo. Ai whamatala whangatonu e tau sipoti kako e tare niti o e tau whanau. Whamalo lahi ki ofisio e kovana. Ofisio e kovana wawau, Lord Whakatulolo. Alo e whakawhainga maari. O teu e tokoni koeni ki he tare niti o e whanau.
Kei whatatari pe he lolotongani. Kei whatatari pe he lolotongani. Even ni whakaosi. Ka koe 4x400 relay. Ai aku whatatari ke lawa lelei ai puna si te pu. Ka koe intermediate girls. Koe puna si te pu pe koe triple jump. Time tatau. I he tawhaki pe puna si te pu kai long jump. Ia iwa mo long jump intermediate boys. Rotonga whakalawalawa ia. Ia ku taimi atu ki ai tau event ni whakaosi. O te poki ki tolo discussion ni ai whanau open girls. Tolo discussion ni open girls. Rotonga whakako mo ia i he rotonga ni. Koe talanoa foki ki he lolo halai walu. Kia whatu maari e kai me ngahi taanga ko o hake e ngahi aho whakawhiawhia me ngahi aho kātoanga peheni. Ka mapuna e matawai o matangi maari e pene afuhia e ngahi kakala. Tau whamoni ko tau pe ki he rea utaka ku holo i misi ki he Obama. Kau e tare niti koe ne tau whanau me i he vai whanua wawa o. Kau e tare niti tau whanau i he hangingila pia ku whaholo sioanga. Ka koe whakaukau te whito o e sipoti o e tauni. Koe whiriwhiri hangahi timi i he tau sipoti. E tau wholau moia ki e vai whanua i tongatapu. E tau wholau moia ki e vai whanua i tongatapu ki e whiauhi whakoe ni ahaua ki aho nimba o e pereri. Laka mai ene team spoti me koriske lana. Laka mai ene team spoti koriske lana fefine mo tangata. Teu ene ki he 4x400 relay. Makai atu ke fofonga kau tangata mo kau fefine ku na wongo sia opito i he aho hoko mai ni aho ke ni hono ua tai malolo e ngahi fiauhi ai mahino ku na ku kau ngaki ai ai na wongo sia makai atu ke tafak toke lau o ku ha me ai tim sipoti ai mai le fihi mo siri ki tapu. Taki mai he nau totaha koe star ia o e korisi. Nau mau whakapapa ki ngahi yako anga. Ngahi korisi no katoa. Pea ke nau wak mai eni ki he mātua tau whanau. Kau atu ki ai pia moe te niti whalangi ai au ku iai kau pure ako hono katoa. Nau laka mai ki whai nau whakapapa te waki lere fuka takaitaha. Nau tulolo hifo. Nau tolo tui o lau e nau vesi lau loto. Ai aku kau whakai tim sipoti ia. Ngai tim sipoti no kato ape. Ahono ako mauloto ngai vesi lau mauloto me he folofola. Koe wakai koe ki he MC o e aho ko tui pe ku ki e hane vesi lau loto ana. Ka koe ngahi rea fefeka me ako naki kune whakahoko o ku au ngai ki he wawa u furi pe. Ayo ki ai amanaki vave pe ngahi ngau e whiawhini whatatau ke turi ke tau taimi
Ko toi kuataini ki he tolu, ia manaki i he hoko tonu ai tolu. E kamata ai lere fuka takai taha. Ai lere fuka takai taha. Pe ofi pe ki he taimi ko ia. Ai a koe ngahi timi lere fuka ni e ono. Timi lere fuka ni ono e mami apu tope. Ai ngā he whiau hinu koe amanaki koe hawhi to tonu ai wha. Te tau whahakai ai lotu tuku pe moe keresi o ngawe anga o e wai aho spoti. Mai whanua wawau ka koe ngahi ako anga ke pefo ke ngahi korisi. Koe timi lere fukaini ai ako maalunga o wawau. Timi lere fukaini ako maalunga o wawau. Nau laka mai whai e whakapapa ki he teniti o e mātua tau i whanau. Eko nau laka mai nau tolu. Whalaka mai he ngahi ako anga whai e whakapapalahi ki he ngahi ako anga. Nau au mai ki he teniti whakalanglangi ki he kau pure ako. Whakapai pia e whakapapa tatau. Nau tolu tu hifo. I he teniti whawhalanglangi ka koe kau pure ako i ngahi ako anga. O lau e nau vesi lau loto. Ai a koe vesi lau loto na teu ia he MC o e aho. Ke lau mau loto he whanau. Wakai atu ko lawa lelei ai ngahi whiauhi a koe ni he puna si te pu. Whiauhi koe ia he puna si te pu. Ko lawa lelei ia. Toi ni ai puna loa. Koe long jump. Intermediate boys. Ai ako tānaki mai ai ngahi mea ngā ue ia me he whiauhi koe ia ai intermediate girls. Ai hanga atu ai teu ia ki he Kere fuka takai taha koe 4x400. Koe whamalo ia, koe tau ngahi sponsor o e aho. Tau whawhitai ko tau meu, tau mauhakau tangata, unau mātia ki ai whanua. Ka koe whawhawhonga o wawau taha ono. Ai aku ne loto tō ke whakapaanga. Ai konga o e tau sponsor. I he whamatala whangatonu, koe whamafola whangatonu ko ni me re te o walofitu koe ni maa. Ke pefoki ki tau reti, ki tau pesi Facebook e Broadcom FM 87.5 Broadcasting. E te mau ai ngai whamatalani i he reo moe ata e tau pesi Facebook. Kei iai pia whakawhi atu, ko hia koe iwene maari e koe ni, au a teke tō. O teke tō mori aki. Ai lere fuka takai taha, koe 4x400 relay. 4x400 meter relay. Koe iwene whakausia o e whiawhini. Kei lere mawhana pe ai ngahi whakaikai pe me he ngahi korisi. Ai koe ngahi korisi koe i wawau ni. Nau kei whiawhia pe i he malu lelei o e ahoni. Whakahia ki he langi o ku ao whia o pito. I kai taha mai e whawhonga i au la tūtū noko mai e ngahi hawiri moko ia. Pei he toke lau hahake. O whawhaki mai e ngahi teniti. O mi ai e a moko. Ki he mala e niponi. Ange koe ia kua whakaongo atu. Roto ngā whahau koe tariui ai whanau lere fuka. I he roto ngani. Pia te nau laka mai rewa ke whakahoko. Whatongiani.
Whakai atu ki he tolo tiskasi. He tolo tiskasi hono whao i mai ai fua o fo tiskasi koe ni ka koe whafonga ia pe me he korisi ke lana. Mahino pe koe tōtaha ia ku lagataha aini. Kake he. Whamalo ia e ngahi panke i he vai whanua mamau. Homo kei loto le rei ke whamafola whangatonu atu ai hou au spoti kono whango fulu mawha me he mala e nei poni ka koe ako maalunga ia o mamau. Kole pe kat nau tolu kone ka officials nau ngau e marshalling ka taki veisinia ka umaa ana kone maau pe tukuange mai ai Great Uluaki ke whakahoko e nau whainolo lere fuka takaitaha mitai whange au. Whamalo ia lahi e kautaha whetu take atonga ka koe TCC. TCC mo yuko taha katoa. Tau kau whana i ono whawhainga maare i mai lai ne telefoni ke whahoko ai e whamafola whangatonu koe ni. Pe whoki he kautaha uhila atonga. He Tonga Power Limited. Whamalo lahi atu i he ahoni e osi pe ai sipoti he ahoni. Oku te eki ke to e mate mai tau uhila. Koe whamalo lahi ki a motu hala. I hono toka ngā i mea mono tauhi mai e tau lai ne uhila. Kwa whiwhia pute whakai atu ki he mātu a tau i whanau e nau laka mai o Poupou ki he tareniti. Ki tareniti o e whanau. Ai ako mau mai ai kaurere ia koe ni. Ai ako kau Kore atu ke kau Trade Stewards. Family mole ko tau Whiauhi koe ni koe whai nolo e ni. Ai ako e whai nolo e ni o Intermediate Chaos. Koe lere whai nolo e ni ai lere whuka takai taha. Kataki bo movete mai ko hui ko tau lele fuka mita e whange au lele fuka takai taha. I he loro tongani. Whakatutu mai e kau lere i he Intermediate Chaos ki he lere whuka takai taha pe koe 4x400 meters relay. Rei ni ula ki o ki ai ai haka maalunga wawau. Rei ni ono wau kai whawhonga me mare fish ruk tapo. Korisi ke lana me laine tolu pe koe taupoto he laine ki tua koe korisi tailulu. Koe lere whuka koe niu nau whetongi mai pe ki he tepi. Aia koe lere whuka takai e taha. Aia koe takai ulaki takai te nau takitaha lere pe hono reini. Pea nau whoki mai rewa he hono takai hono wa hiria whetongi uluaki. O wafe mai ea ki he reini uluaki whatataha mai he hiria mita e te au ne nau rerei. Oni o maa. Pā whanā tuku mai kau lere koe ni. Aia koe ai ako turi hifo ai whawhonga e me he ako anga maalunga wawau. O nau haku lawe nai nau takitaha lere pe hono reini. I he ulaki takai. I he takai hono wa. Te nau wa o whina toki he mita tolunge au he takai hono wa pe nau toki gafe mai ai ki o whakatahataha mai ke reini ulaki. Na wa mai ki he mita wange au. Kei taki pia tai lulu, whikau ata wawau high school. Te tolu ata mai rifihi sirik tapu pia i hono tua. O kui ai korisi ke lana. Nau mai ke mita e te au ni manoa. Kei taki mai pia korisi tai lulu. Whikau mai ai ako anga maalunga wawau. Afe mai he te au mita te au ua noa. Au mai ke mita te au kei taki mai pe. Ai korisi tai lulu i he lolotongani. Kei taki mai pia korisi tai lulu i he reini tau potu ki tua. Ai ako whikau mai ako anga maalunga wawau ia he reini uluaki. Whetongi a tai lulu. Whetongi pia mo wawau hai. Whetonga ta mai rifihi sirik tapu. Ki he takai hono ua. Ai ako nau Nawa mai ni ki he mita e tolunge au.
Hau mani ke mita tolu ngau taki fa koristai lulu. Ma wahi foi ake mita e wanoa me he fika ua ka koe ako maalunga wawa uia. Pepe he ki he mairi fihi siuri ku tapu. Koe fika tolu ia. Ihono tua. Na fe lofalo wai mai noa maki mita ua ngeau. Oku na matatatau mai. Ka kei taki pia tai lulu ia. Ma wahi mai ia aki ai mita ia e tolu noa. Fika ua ta wawa uhai ihono tua. Turi ma wawa uhai ki he fika ua. Hau maki mita tia ua noa. Piki mai e pe moe maire taha. Moe maire fihi siuri tapu. I he reini tatau. Hau mai ke mita e walu noa. Alaka mai a tai lulu hau mai ke mita e ono noa. Mita nima noa. Fika ua mai hono tua e wawau high school. I he mita nai hongo fulu hono tua. Turi maari mai e whafonga me he maire fihi ki he fika tolu. Na wau mai ni ke te pi. Fetonga a tai lulu. Fetonga at mo wawau hai. Fetonga at mo maire fihi siuri tapu. Aia koe fetongi anga ni hono tolu toi pe ai toi ni ai fetongi whakaosi. Aia koe takai hono tolu eni. Koe takai hono tolu eni. Na waa whike mi tai tolu nge au ma wahi mai ai whawhangai me tai lulu. Ko turi hake a wawau hai pa me mari fisurik tapui hona tua. Waa mai ke mi tai wange au ni manoa. O ku turi hifo a mari au bito e tolo hifo e tahine me he mari fisurik tapu. Na waa mai ke mi tai wange au. Ku whalaka hifo mari fisurik tapu ia e whawhonga me he ako anga maalunga wawau. Na o mai ke mi tai te au ni manoa. Unu mai ai ua mai tolu. Ki he toa o e whika ulu aki koe korisi tai lulu. Na wafi mai eni i he toi mi tai te au ua noa. Wa o mai tai lulu ki he mi tai walu noa. Turi mai a wawa uhai i hono tua. A o mai ke mi tai ono noa. Wafi au pito mai a wawa uhai skulu he tua o e korisi tai lulu. E whakalakai mai he whawhonga i ako maalunga wawa u. Wafi mai ke mi tai ua noa. A o mai ke mi tai e hongo fulu fetonge ai fuka. Fetonge wawa u, fetonge tai lulu, fetonge atu pia moe korisi mari fisi uri tapu. Aia koe takai whakaosi ena. Aia koe takai whakaosi ena. Wawe au pito no taki hifo. Hono taki hifo e korisi tai lulu i he mita e tolungi au. Whalaka hifo tai lulu ia. Whalaka hifo mo mari fisi uri tapu ia i korisi tai lulu. I he mita uange au ni manoa. Mari au pito ai au hifo ai tokotolu ni. Aia koe taki mua mai mari fisi uri tapu. Ua mai a korisi tai lulu. Mawahe mai he mita e wanoa me he fika ua. Mita he ngofulu fika ua e mo fika tolu. Wau mai ke mita te au ni manoa. E korisi mari fisi uri tapu ia. Fika ua mai tai lulu fika tolu mai ai ako anga maalunga wawau. Kai peke toi ai ha whelawe. Wau mai mari fisi uri tapu ia. Ki he mita e walu noa. Wau mai ke mita ni manoa. Ko i kai peke whanonga mai ai pe i he wā mama ko ia he mita ia e tolu noa ai ulu aki me he ua. Turi mai wawau ke whika ua. Au mai ke te pi korisi maire fihi siruki tapu. Mo e koula. Ua mai tai lulu pe toki tolu mai ai wawau high school. Ai ako e lavalele ia ai final. Ai ako e final ena ai intermediate girls. Te tau hoka tuki he open girls. Hoka tuki he open girls. Ai ok ai whawhonga pe me he ngai korisi pe ne tolu. Ai koe ngahi ako anga ne tolu. I reini tapot ki loto ki ai whawhonga pe me he ako maalunga wawau. Reini ono ua koe korisi ke lana. Te he reini tapot ki tua ki ai korisi maile fihi. Siuri ki tapu. Ai koe ngahi whiau hi maari e koe ni. Hoko si ai i he whakaosinga o e wai aho. Spoti kono whanga fulu mawha mala e nipo ni mei wawau. Oni o Mark. Pae whana, tuku mai kau rere koe ni i he takai e taha. Taki mai bia mari fihi siuri ki tapu. I he reini ki tua.
Hokatu ke korisi ke lana I he reini whikaua ki loto. Pea koe reini tau potu whalaka ke Vava'u High School ia. Ia mai ke mita e tolungi au, taki ma Vava'u High School. Whikaua mai korisi ke lana. Pea toki Mary Fishery tapu mei mui. Koe toko tolu pe whuka kau veipa ia koe ni. Au mai ke wange au ni manoa. Au mai ke mita wange au ni manoa. Whalaka hifo. Ai korisi ke lana ia. Au mai ke mita wange au mahino. Ai lelei au pito. Ai tuhi foi e whawhonga me ke lana. Ke mawahe au pito mai. Mita e honga fulu. Ke mita e wanoa he rotonga. Na wafe mai ke mita te au wanoa. Ke taki au pito pe. Pea mawahe mai a korisi ke lana ia. Aka mita e tolu noa me whika ua koe Vava'u High School. Au mai ke mita e walu noa. Au mai ke mita e fitu noa koe whawhonga ia me he korisi ke lana. Ne mawahe au pito mai. Au mai ke mita e whanoa. Au mai ke mita e ua noa. Ofi mai e te pi whitongi a whuka. Whitongi ata ke lana. Koe whika uan koe Vava'u High School. Whitongi pia moe Vava'u High School. Turi atu pe he tua e ke lana. Wa ta e whika ula ki ia ki he. Au te whawhonga ke lana ia ke mita tolunge au. Ma wahe au pito ia he mita nai e whanoa. He mita nai e whanoa. Koe wa'u mai e koe whika tolu eni. Pea moe me tari Polonise ia. Koe mairi whihi siru ki tapu. Maria pita turi whai Vava'u High School. Au mai ke mita uange au. Turi hifo ai whawhonga me Vava'u High School. Ofi mai he mita e wanima he lotongani. Nā au mai ke mita te au ni manoa. Toi hiki mai ai whawhonga ia korisi ke lana. Afe mai he mita te au hongo fulu. Asi mai he mita te au kei taki pea ke lana. Wa mamao au pito ia pea moe Vava'u High. Koe Ako malunga Vava'u. Ko hongo sia besi kaurere. Wa mai ke toi mita e hongo fulu. Whitongi a ke lana. Whitongi a ke lana. Whitongi atu mo Vava'u High. Ku osi fono hika atu ai whawhonga ia me he korisi ke lana. Hao te ke mita e tolungi au. Koe wāmama au ku ofia i he mita e ni manoa. Ku ofia he mita e ni manoa. Ai a koe hao hifo ai. Koe hao mai eni ai korisi Mary Fishery tapu ia. Koe whika tolu ia. Koe lau maria o sipoti. Aku toki veteki pe ia mei he iku anga pe koe tepi. Unu mai e whawhonga ia me korisi ke lana. Au mai ke mita te au ni manoa. Nau ki ai pe ha whainga maari. I he wā mamao koe ni. Ki he mita e ni manoa pe ai wā mamao. Au mai ke mita te au. Asi mai a ke lana ia he mita te au. Wafe mai pe moi whawhonga me i Vava'u High School. I he toa e mita e te au ki he tepi. Ulaki mai. Ai korisi ke lana. Au mai ni ai korisi ke lana. Ko turi mai ni. Ai whawhonga Vava'u High School. Whitongi atu ia ki he whawhonga o Vava'u High School. Turi atu. Ai whawhonga Vava'u High School ki he whawhonga ke lana. Au mai ai whawhonga ia ke lana ki he mita tolungi au. Turi whope ai whawhonga me he Vava'u High School i hono tua. Ai a koe whiauhi maari eni. Ai a koe turi whako ia ai Vava'u High School. Nā uwhoni ki he mita wangau ni manoa. Whakapipiki atu eni i he mita e wanoa he taimine a wāmamao. Au mai ke mita wangau turi whapea Vava'u High School. Toi ki i pamoi mai ai via mei he te niti ko ia. Ai ako anga maalunga Vava'u. Nā wau mai ni ki he mita te au ni manoa. Ofi au pito mai ai whawhonga Vava'u High School. Ofi mai whawhonga Vava'u High School he tua o whawhonga me ke lana. Nā whi mai he mita te au hongo fulu. Awhi mai he tua te au hongo fulu. Kei taki mai pe a ke lana. Ofi mai he mita e walnoa. Hiki mai tahini me he whawhonga me he Vava'u High School. I hono tua i he mita hongo fulu nai. Ai aku osi moni pe ai iwi.
Maari e lahi e kātaki ai whafafonga me he korisi ke lana. O au mai ki he tepi. Koe ni ko whenga mai pe mo whika ua o si tokoto mai ki he tepi. Maari e lahi ai kātaki ai tau whanau. Hona ngahi tare niti. Koe whika tolu, eia koe ulaki ni moe ua, mahino koe me tari ko ulaini. Koe me tari ko ulaini me tari siriva, koe ulaki e moe ua. Koe whika tolu, koe korisi marifi sirik tapu ia. E koe ne toki ia umayeni ki he mita e te au ni manoa. Aia umahino, koe... Koe ni kua tuu e whafofonga ia me he mai re whisirik tapu. Koe au mai ki he mita e valunua o lue mai. O lue mai ai. I he otongani ki pamui pe mo ea. I toi mita e ni manoa. Toi mita e ni manoa. Ki he tepi. Maari e au pito. Maino koe tokotaha ia koe ni. Koe kau e kau tokotaha tolo. Toi tuu ia taualunga i ono tātu e whasilai mo e hikei mai ki he tepi. O si tohi fua i peo whakatau ai mānama. Māri e lahi. Māri e lahi apito e lolo alai walu. Tā mai whasilahi ko tuu ai metari siriva, metari polonisei a o taualunga. Tako ne ofi mai ki he te pito e langai mai. O toki toko toi pe i he tawhaaki. Kai ke he unu mai e tau whiahui e tau toluia. Ki he senior girls. Aia koe senior girls eni. Aia koe aia e kau veipa hene wha whana. Tuku mai kau lere ko ni reni ulu aki uke aia e korisi ke lana. Whikaua e korisi tailulu. Ako maalunga wawau he reni tolu pe reni tau potu ki tua ko aia mairi fisi uri tapu. Taki i whaere ia he ako anga maalunga wawau. Na wau mai ki mita e tolungi au. Whafonga i whakatoke lau he taimini. Taki i ako maalunga wawau e reni ki vave au pito. Ki vave au pito no taki i whako ni he whafonga me he ako maalunga wawau. Na umai ki he mita wangau ni manoa. Whikaua ki hono tua e korisi ke lana. Whikatolo i wha e mairi fihi. Siuri ki tapu pia i he leini kilo tau ai ai korisi tailulu. Ai ok ai korisi tailulu. No mai ke mita te au ni manoa. Ok taki mai pia ako maalunga wawau whikaua mai korisi ke lana. A mai ki he mita e te au hongofulu he taimini. Afe mai asi mai ni ke te pi ko ako anga maalunga wawau ne taki mai ale reni. Whikaua mai ai korisi ke lana he reni tapot kiloto. Whanau mai he mita e whitunoa. A mai ke mita e ni manoa he lotongani. Taki mai he Wawau High School. I hono tua he mita e hongofulu. O ki ai e korisi ke lana. Pea whe lovolo vai mai. E korisi tailulu pea mo e korisi mai re fisiru. Tau whetonga e ta Wawau High. Whetonga atu mo e korisi ke lana. Whalaka mai tailulu ia i he korisi mai re fisiru tapu. Whetonga tailulu. Whetonga mo mai re fisiru tapu. Kua uhifo ai ako maalunga ia Wawau ki he mita e tolungi au. Turi atu hono tua ai korisi ke lana. Ha umai a Wawau ia, Wawau Hai ki he mita e uange au ni manoa. Mahino koe tokotaha whafonga koe ni me he Wawau High School. Fulele ia pito a ene tekniki rere ana. Wa umai ki hono au te niti toi pamu i mai moivi. Hiki au pito mai a whalaka mai ki e mita e ni manoa ki he hono noa he lotongani. Afe mai whafonga me Wawau High School i he mita e te au hongofulu he lolotongani. Toki au mai ia.
ai fika ua ki he mita te au ni manoa. Fika tolu mai mai le fisi riku tapu, i he mita wange au turi mata i lulu hono tua. Ko e fika wha ia. Ko e ulaki whetongi eni. Ai ko e ulaki whetongi eni. I he whetongi a Vavau High School. Hau tuki au menia e fika ua ko e korisi ke lana ki he mita ni manoa. Hau mai ke mita e tolu noa he lo tongani. Whetongi a te korisi ke lana. Turi atu ai pea i he tua. O e tokotaha me he Vavau High School ka kua ma wahe au pito atu ia. Whetongi atu mo e tai lolo. Ko e whetongi whaasi eni ai kaulere ko toko kaulere toko wha. Ko e korisi marifisi rik tapu ia. Ka kua au hifo ai whika uraki ia. Moe me tari koula. Ki he mita e toia mita uange au. Wau mai ki he nau teniti hange ka move te mai a kau popou. Mo ki nau tolu koe ngai iako anga. I he fia i he ola nau wakai ki ai. Wau mai ki he awhi ni mai ki he mita e te au. Awhi mai ni he mita e te au. Ai whakafonga me he Vavau High School. Toki au mai ai koriske lana ko whika ua ia ki he mita te au ni manoa. Whalaka mai he mita uange au ia. Ai mai le fisi ruk tapu he korisi tai lulu. Turi mai ai korisi mai le fisi ruk tapu. Ki he tua o e whika ua. Whetongi ai ako maalunga Vavau. Whetongi Vavau High School. Ai ako whetongi ai Vavau High School. Mai e whafonga me koriske lana. Whetongi pe moke lana. Whetongi atu mo e korisi ke lana. Ko au hifo ai whika uraki ia ki he mita e tolungi au. Korisi mai rewhiheni ko wau mai ki he whetongi. Ai ako si unu atu pe ai kau whetongi ia ki he mita hango fulu o tuki ai. Ai ako e korisi tai lulu eno ku wau mai. Ai ako toki whetongi atu ia. Ai tai lulu. Ka kua au hifo ki mita te au ni manoa ia ai ako maalunga Vavau. Turi maari e fwoni ai whafonga pe me korisi ke lana. Turi mai e korisi ke lana. I hono tua he lolotongani. Au mai ke mita te au ni manoa. Hange pe. Ka ia ia amana kirerei ki he lere mai ko ia ai korisi ke lana. Ai ko tuku mai eni ki he tepi. Au mai ke mita e te au. Korisi ke lana ku au mai ke mita e walu noa. Vave a pita turi mai ko ni ai korisi ke lana he tua. O ia ko maalunga o Vavau. Au mai a Vavau ia ke toe mita e tolu noa. Toe mita e ua noa ko i kai pe toe whelave. Maari au pita e turi mo i whenga mai. Ai whafofonga ko ia me korisi ke lana. Mahino. Ko na wau mai pe ko si i osi au pita hona uivi. Ai ko e tahai ni e mea ku whatonga i he tau whamafola. Ai au mai ko ia ki he tepi. Ia mono tukuangi ko ia sino ka nau tō hifo ki he kere. Ai au mahino. Sanongo ki he ofisiale. Koe puka ki au mai ki he tepi. Polisi puka ki ofisiale ko namo e le katai lulu. Ko e toki au menia e whafonga me korisi tai lulu. I he māte aki i mai. Māte aki i mai o e tau ngahi whatongia. Ai ko nau wau mai koia ki he tepi. Ko nau si i yongo sia. Ka ku hoka tai pe tau whiau hia tau tolu. Ki he Intermediate Boys. Ta whakene ngā he whiau hi maari i he Intermediate Boys. Ai ako e reini tapot ki loto koe korisi tai lulu. Korisi tai lulu e reini tapot ki loto. Reini whikaua koe ako maalunga Vavau whika tolu ai korisi ke lana. Korisi meri fisirik tapu he reini whaapea reini taupotu ki tua koe e vahe hihifo. Kataki koe vahe hifo ka koe maamanga. Ako anga maamanga. Pae whana. Tuku mai kaurere ko ni. Mahino ku taki fope ai ako anga maamanga. Ako na fihi fope mo e korisi meri fisirik tapu. I he reini whikaua ia me u reini tapot ki tua. No mai ke mita e tolungi au. Asi fa korisi meri fihi ia.
I moa. Whika ua te ako anga malunga vavau I hono tua. Whalaka I whaka ako anga malunga vavau ia. I he mita e wangeau ni manoa. Noa mai ini ki he awhi mai I he mita e wangeau. Awhi mai I he mita e wangeau. Toi langa mai pia moe whawhonga me he mai refi suri tapu. Ka ku toi pamu I mai moe iwi pia me he te niti ko ia e ako malunga vavau. Awhi mai he mita e te au tolu noa. Ai aku fe lova I mai a mai refi suri tapu ia pia moe vavau high school. Noa me ke mita te au. Kono kuna matatatau mai toi mita e valu noa, toi mita e fitu noa. Na matatatau mai ai mai refi suri tapu pia moe vavau high school. Iona tua ku ai korisi tai lulu pia moe korisi ke lana. Fetongi vavau hai, fetongi atu pia moe mai refi suri tapu, fetongi mi tai lulu. Kau atu pia moe korisi ke lana. Mari a pito lere ko ni ngau foki mai ni ke reini ulu aki. Nau lere ka atoa matu ko lao ia ko ni o ku faiteri ha pia vavau ke nau lao. Nau foki pe nau to ke reini ulu aki. Nau me ke mita e tolungi au. Taki mu ai fo ai ako ang malunga vavau fikau e fa korisi mai refi suri tapu, fika tolu fa tai lulu. Mari a pito turi fo ai korisi tai lulu. Maria pita tuli fa korisi tai lulu ia o nau fika tolu. Aku nau wa umai ke mita wange au. Falaka mai mita wange au. Mahi no ene ko taki pe ai ako malunga vavau fika ua mai mai fi suri tapu. O tai lulu na I hona tua. Tai lulu na hona tua ku piki mai pe. Uno mai ni ki he fetongi hono tolu. Ai ako vavau hai ku nau takimu mai mita ia hongo fulu pia me he hongo fetongi ako malunga vavau fetonga tai lulu fetongi pia me mai refi suri tapu fetongi atu pia moe korisi ke lana taki fo vavau high school ko toki ia umai nia ai ako anga mama anga ki he fetongi ai ako langa I fo ni I he fetongi fika tolu toi ai fetongi whakaosi. Taki Maria pita turi wha korisi tai lulu ia. I he lolo tongani. Ako au mai ni ke mita wange au. E taki pia vavau high school ka wofi au pito mai korisi tai lulu hona tua. Au mai ke mita te au ni manoa turi mai a tai lulu. Whawhawhanga mi tai lulu Maria pita ne hu mai. I he takai koe ni. Au mai ke mita te au hongo fulu whalaka tai lulu ia. Au mai ke hanga tonu ke te pi whalaka mai tai lulu. Ma vahe mai aka mita e nima me he whikaua piki mai pe mo whawhonga vavau hai ono tua. Pea koe korisi mai refi siuri ki tapu. O ku piki mai he whika tolu. Whetonga tai lulu. Koe whetongi whakasi. Whetongi vavau high school. Whetongi atu pea mo e mai refi siuri ki tapu. Tuku mai a kau tangatani koe takai whakaosi ia. Koe kau tangatani o kunau whe pore I he ngahi I veni. Lele. O nau whakaosi atu ai reo. Maria pita turi mai mai refi suri tapu ia. I whatonga atu he rotonga ni ka kua motu mano atu. Ai whafofonga o tai lulu. Wa o te ke mita I wange au. Turi hifo whalaka mai refi suri tapu. E mau peni. E mau peni. Maria pita ai wheturi mai koe ni. A o me ke mita te au ni manoa. O kui hono tua. I he mita e ua noa he tai mini. Taki mai e korisi tai lulu. Mau mai ke mita e te au hongo fulu. Mau e hanga tonu ke te piku. Wafe mai pia moe whakafofonga me mai refi siri tapu. I he lolo tongani. Au mai ke mita e ono noa. Mita ni manoa whalaka mai. Whalaka mai. Whakafofonga me he mai refi siri tapu. I he toe a mita e ua noa. Mita hongo fulu. Au mai ki he te pi. Kua I kuna e korisi mai refi. Turi maari e mooni. Turi maari au pito. Whako he mata pure koe ni me he korisi mai refi mo siri tapu. Ua mai e korisi tai lulu. Mai me tari siriva. Pea me tari polonisi mai. Ai ako maalunga vavau. Maria pito e ngai lere. Pea koe wakaia. I he lolo tongani. Koe toki ia umayeni ai ako anga mama anga. Nga umayeni ako anga mama anga. Yo.
Kau kole atu kau polisi fei mo puke ha kau lau pisi o ave ki pirisone. Kai ngata ia. Fia hita ko tolu ko ni korisi ako malunga vavau mari fi sirik tapu pe korisi ke lana na wafe mayeni i he kamataanga ko ulaki takai eni le fuka takai taha. O afike mita tolu ngau ko mava heifo ai mari fi sirik tapu ia pe mo fa fonga me he vavau high school. Lova vai mari eni i he wa mita wanga ni manoa hange ni halere mita te au pe ia. Mava heifo ai korisi mari fi sirik tapu ia o mai ke mita wangi au falaka mai ia wa o mai ke mita te au ni manoa ki holo ifo. Ai fa fonga ia vavau high school. Fa fonga ia vavau high school ke mita e wa noa ke tu ai ia o fika ulu aki. Kako e fa fonga pe me he korisi mari fi sirik tapu. Ko kaulere ko ni o nau toko tolu pe. Whakawhi mai mita e tolu noa, mita e wanoa e ulu aki ko e mari fi sirik tapu. Whetongi a mari fi sirik tapu. Whetongi e mo vavau hai. Whao mai eni pe mo e korisi ke lana. Turi mari eni. Ai ako hifo ai ai ulu aki ia kako e korisi mari fi sirik tapu. Wao mai ke mita toi ai mita wangi au ni manoa fika wa hifo no tua ai vavau high school. Turi hifo ai korisi ke lana ke tu ai vavau high school. Mari au pito e nau whelawalo vai mai koe ni. Nau wafe mai he mita e uangi au ai ua pe moe tolu. Ai ua pe moe tolu. Kako e fika ulu akine kua mai ke toi ai mita e te au. Ama ke toi mita e walu noa, kai peke te ai hawhe lawe. Maari au pito, ai lere ai whanau koni pia me he korisi mari fi siurik tapu. Whetongi mari fi siurik tapu. Kua whalaka mai a korisi ke lana ia. Whalaka mai korisi ke lana ia. Whetongi ai ke lana, whetongi at mo wau hai. Ka kua motu manoa atu ai korisi mari fi siurik tapu ia. Wa atu e ki he whalaka tu he mita e tolungi au. Unu mai ai whetongi whakaosi. Koe lere mai eni i he takai tolu ia. Toe pe ai whetongi e taha. Hau iwha korisi marifihi ia ki he mitau ngau. Turi iwha korisi ke lana. Turi iwha ke lana. Hau mai marifihi ia ki te au ni manoa. Hau mai whawhonga marifihi ia ki toe mitai walu noa. Mahino ku wā mamau aki e nia ai mita e tolu noa. Whetongi ai whukai, whetongi a marifisiru tapu ia. Motu mā noa atu ai whawhonga ia marifisiru tapu. Turi atu a ke lana hono tu a, neongo ku wā mamau aki ai me mita ia e walu noa. Lere atu pe moe whawhonga ako malunga wawau. Ko au i whawhonga ia maria fihi siruk tapu. Ki he mita e te au ua noa. Aia koe wā mamao e ngā he lereni ko mita ia mime iau ia ki he mita e walu noa. Hau mai ni ai whikaula ki ia koe korisi maria fihi siruk tapu. Ki mita e ua noa. Mita hanga fulu hau mai e pe ia ki he tepi. Ai aku ai ngahi amanaki lelei. Ngā mai ni whika ua. Ngā mai koriske lana mo me tari siriva. Ngā mai ni ki he mita e walu noa e whawhonga koe me wamau high school. Mita e ni manoa. Mahino ko pea o whakaku mai ka koe me tari polonise ia. Ka me he wawau high school. Ai koe i veni koe ni. Koe lere fuka takai taha. Ai aku whiauhi ai ngahi koris koe ni. Ai ngahi
great ni ko mari a pito na u fe au hi I he ngahi I veni kehe pe kawa me te au kake on your mark tai lulu le ni uraki le ni wa kia mari fi suru tapu le tolu va high school pe le ni tapot ki tua ko ri sike lana now mata tata o pe e tuku ifo ki he uraki mita e te au na wa ma ke mita e tolungi au e ni to e mita e tolungi au ma va hi fo ko ri sike lana ai he le ni tapot ki tua fika wa tu ai ako malunga va au ka ku Iona tua pe korisi mari fi suru tapu pe mo fafofonga pe me he korisi tai lulu I he reini tapoto ki loto na wa fe me mita wangi au afe me mita wangi au te ni manoa ku asima tai lulu ia I he reini tapoto ki loto a o mai ke to e mita te au fulu wa fe mai ki he tepi hanga ton ke tepi ku taki mai korisi tai lulu turi mai fafofonga pe me korisi mari fi suru tapu ke fika ua Falaka mai I he whafonga I he korisi ke lana. Ai aku wa mai ni fetongi a tai lulu. Ulaki fetongi eni. Fetongi. Tama mai fi shiru tapu. Fetongi atu mai korisi ke lana. Fetonga atu mai aku malunga vavau nau. Fononga atu I he takai hono ua. A watu ki he mita e tolngi au. Taki atu a tai lulu. Mawaha iwa tai lulu ake mita e tolnoa. I hono tua au ki ai a korisi mai fi shiru tapu. Oku mahino ku laku lele hifo ai lele ia tama me mari fi shiru tapu to ai mita nima na mata tatau ifo ne na fe mai he mita e wangi au ai ku mahino oku lele au pita turi ifo mari fi shiru tapu kalaka mai mari fi shiru tapu ia I he korisi tai lulu I he to mita te au hongo fulu wa mai ke mita te au hanga mai ke te pi ko kalaka mai mari fi shiru tapu fika mai no tua tai lulu Ka tolu mai ai korisi ke lana pe pe foki. Mo ako malunga vavau. Unu mai ni ki he fetongi. Hono tolu. Fetongi a marifisuru kita fetongi ata vavau hai korisi tai lulu pe whakamui atu ne korisi ke lana. Ko takai ni hono tolu. Takai ni hono tolu toe ai takai e taha. Toe ne takai taha nau unu mai ni ki he mita e tolungi au. Whalakai wha marifisuru kita pui aga me mita ia e tolu noa ki he whanoa. I hono tua ki he whikaua ia. Oku unu I whai a vavau high school pe mo e korisi tai lulu. Pe foki ke korisi ke lana. Maari au pita unu mai ai korisi tai lulu pe ki he whafonga me ako maalunga vavau. Na wafi mai he te au ni manoa. Wafi mai he te au ni manoa. Wafi au pito mai whafonga me vavau high school. Ki he tua koia e ulu aki. Ka koe marifisuru kita pui ia. Pine mai pe mo e korisi tai lulu hona tua na wafi mai ni ke hangaton mai ke te pi mita ni manoa ku ia ulu aki ia mo e korisi marifisuru kita pu I hono tua ku ia mita ia tol noa fetonga marifi kai peke to ia hafirave ia na moha re lue fetonga te vavau hai fetonga tai lulu fetonga mo ke lana he tai mita tau nau tuku atu ni I he takai whakaosi tuku atu ni he takai whakaosi Fusi mai e pe he taimi tatau mo e te pika koe la I lo fau me I lalo fau. Ai ku kawai I he lo tangani. Au mai ke mita e wangi au ni manoa. O ku turi maari he whafonga me ke lana. I he tua koe ia mari fi siru tapu. Au mai ke mita e wangi au. O ku whakapipiki mai toi mita e wanoa ke tua o e uluaki. Au mai mari fi siru tapu ke mita te au ni manoa. Turi mai ke lana hono tua mo e ako maalunga vavau. Na wafe mai he mita te au hongo fulu. Asi mai mari fi siru tapu ia mita te au. I kai peha to e whelave. Ai laku mai. Ai lere koe ni siru tapu. Mari fi siru tapu. Au mai mita e wanoa. Mita hongo fulu pe. Au mai ke he te pi. Moi me tari koula. Tua mai ke lana. Moi me tari siriva. Iau mai. Ai ako malunga vavau. Ai ako e ngahi lere maari e ni ko tau wau sia. Ngahi lere maari e ni ko tau wau sia. Taim tatau ko e lava lele ia ngahi event ni I track event. Pia pe foki wakai atu ki loto malai ki field event. Ko lava kakato e ngahi whiau hio no katoa. Ai ako e Kokole peke tau fakta katoi pe o wawo ya honi. Pamanato ate kau pulesi poti, kau maa ngah nopo anga. Koi tau bebe ngah ke maa
Whamalo lahi, ki kau sponsor o e aho, ai pe mihi ngahi business ni wawau lahi, panke langa whalakalaka tonga, PSP Bank, MPF Bank, Rowena Finance, PFK Car Senf Moe Auto Senf. Ana Te Wunga Limited, EM Jones, Meidek, Esia Ola Furniture, Whakatou Mafi Finance, Whare Paanga, pe me potunga o Paanga, he vai whanua wawau, te PFK Officio ko wana, pe moe kauta whetu taki a tonga. Pia moe TCC, mo yuko taka atoa. Te tau whakaosia ngau e ngani, aki a loto. Ke whakatoa ki a tau loto. Ke tau loto. Tua mafi, o ku mau kau whakataha. I he whakamooni atu, ki he koloa, mo e tāpua ki ku ke whakakoloa aki. Ai mala e ko niponi. Mau whakapeta ilahi atu he omi a aho lelei. Aho uke hanga o tokonaki. Ma e whanau spote wa he whanua wabau. Mau si o ai, ke mafi pa mo langi o afio. Neo ngone hange na e tūtū loa e aho. Kai whakapeta, ko mau whakangata whakaetangata o ku ngata pe ai mamani. Ka kuhulu pe a ope atu, ai langi ai a fiona. He ku mau mamata, ki he nau i ai aho a fio. Tāpuaki mai a fiona. Ai kuna e whatongi ai ahoni, aho hono ua whiunga spoti. Ai ngahi ako, ai wahe whanua wabau. Mau whakamoni whakatahatu. Mo e kaupure ako. Ka mai kaupure spoti. Ka mai mau whanau ako. Kau tauhi whanau. Mau atu pea langi ki hoa fio. Moni pe talaloto e sāme. Whakawhitai pe ki a sihova e kulere ia. He kutolonga o tae ngata. Hala whanonga e toenga e honi. Amanaki e ke mau mātuku atu. Mau whakawhia pe o lau maari e. Haere mai o tataki ai whanonga te mau whai. Whakapoki hao ki mau tolu o mau ngahi whamiri. Mau mauai ha malo lo. Whai ai moe amanaki le rei ko hui ka pongpongina. Ke whaka osi ai whenga spoti. Ai vai whanua wabau. Tāpua ki mai ai whai angani. E tuke mau kei. Whaki ate mau moui. E kei lang ia pe a fiona. Lotu ia moe kore ku mau whai. Ke kres peo tau eiki, pia moe ofa o tua, peo me lau maari e maani oni. E nofo ia alo whai tengi mau tono na hiri, kai whai peo tae ngata. Amen. Koe lava kakato ia ai o wau, me polokalama o e aho noua, o e sipoti, me vai whanua wawau. Mala e wainga ko niponi, me ako malunga wawau. Ai a koe polokalama a pongpongina, whafufua piki taimi walu tolu noa, e hoko atu ai e whamafola. Ka koe ngahi aho maari e ia o e sipoti, e aho o e a pongpongina. Ai e whahoko e ngahi kamata pe he whainolo. Ai ne os kamata e ni i he kimu ai ni pia whahoko ai kai hoa ta o e aho ni. Koe e whamalo lahi ki he komite e kaupuni ako, komite sipoti e vai whanua wawau, e nau whangofua ki whahauka tae whamafola whangaton koe ni. Me pe foki ki a toke tā virea mi waske la tu ka koe whafafonga wharearea ki wawau taha no ku osi au taki mai a ne ofa lahi. Ko hia koe whatongi ani hono whamafola ati e tau pesi Facebook pe me tau reti o walfitu poi ni mai whaema. O koe amanaki au taki mai ha ofa pe me a samiu kuita vai pulu ka koe whafafonga wharearea i he wahenga hongfulu maa ni maa. Pea moe kei taitari peha ofa pea me he ongo whafafonga ki he te pire hau eiki lo tui a fitu pepe ki a lo tui la kepa. Kaya e whakamalo lahi atu ki he siaina koe ni ko luke. Ko siaina koe ni ko luke. Ko kau i hono popo i mono teke a tareniti au e whanau pe me he vai whanua wawau. Oku mau whakatauangi pe. Oku wongolele i atu pea haa whaafu ofa atu. Ai whamafola whangaton ko ni me mala e niponi. Me he lolo halai walu ia ka koe ako maalunga o wawau. Ki he tawhaki hono whakaongo lele i atu e tau reti o.
ngau e ia te Vita Filipe ka koe pure ia o e tau reti o he waa ki nei afu pe mo wa u lahi Filipe pe foki ke faita ono tufa to e ngahi ata i ahoni tau wakai ki ai ko tupo urea mau fatawanga pe tau kau i he fia ngahi aho uke e whamana tuatu ke ngahi kalapu kawatonga ka asia to kau me mi pakoeni i he FM mal fitu poini ma pe mo toko ni hafo mo toko ni hifo i he e tau se ni ti ko ha ko tau whama fola kau whata te pe mo i tau ki efu ko na i he kawatonga malo pito mo me mai ko au frisonu fina nofo ka mo mea